family background. A jolly episode mena Marial megina me miringi ya piratek kayera woti me bedu kede eot manabo Lango News Channel-LNC Family background. Ame gonyo ni pashu ame dano yaye kitati kere no piratek twal. Now, iramu nungo ni kwa miya por wane karare hunyomo. Udong wa penyo wane manu nyahanga. Papere tiyo ngo. Jok pe kun no. Kuo pe kun no. Pe nuo papere upokere totero ko. Ko pe chokomon pe kun no. Upenyo kwe di jamini duchu. Atekere mene no. Ukeo kere keo me kwene. Neno, dong family background. Pien lebla ko ni abolo kuon pe tuchita memo. Pe pino da nyala tina piera lide baen. Kaya ini wure kwanyo nyako unye nui choamo ya e pacho me joka kelo jokan no ikelo moro ame pacho gi ubedo jade unai tiet ubedo kuo pero gi me kuo ubedo chok mon tem gi moro tikan no wopu yore neno mo kina walu ni traits wopu yo dano me joka ni ti remo ti te kwaro neno ame man miro kai kwere ni guria jono tu chunka kwene pacho no rekodere tiene ngo pien gine wopo yori wa mia por ichina chel kechu binu por le de chakoto ape me tukutuku pien na halum dong peme amure le ye chama pe apote ya te binu bolle kere moho kwon amedang dong rego beru mogo i wal te ko ni aman ana tamne moho kwon ne unuru no nyoha me ko konywa manu chang wene diko leche ko nani ya dit gino per ramo ngar ni kunne we hana modi pe han ko pe nyoka patiu ke enda po ke de wi otele ke ni te da dong loyo tamale duchu tondo di nyoka to kete wal chang wen po do ko nani no gini nok ko chuchu wunu woro mo wunu moro met kede ka ngat no kelo gino do kelo medi ka medo wando to nyako karachel yote ko ne to ka ngat le nge wa bino maro gino ko kono yote lego ma gat ni ngat ro ken me bino kan to le yo nge jo te kwalo nyoka ni te mato chien miro make chake come tino mere kom chiege come kwae naka yote lego ma gat ko te ko ne jo du ko cha biro yote ker ko du cha biro yote du no wal ye no apo dan ko put pe yote ko ne mana apo no bola wani no de nyoka mere eni na do ko cha mar nyoka ni ko prodo pe Wade wae cha bira dake para bite lokete ole mode wana uno pinyo ko wana uno pinyo ya pe yimti bin cha le do binu no dai wal no ena pote wote binu to maka ko twitch to kana po yini buhala wa wana nu di nyuka ni te ko ni jo woro ko jo te duogo amani ni mar nyuka ko ni apo ni pe an jo re me de lego te ko ni ngato ra me o maro nyuka ni chien miro maka chake kome tino mere mone jai duch na ye kwao ngwe doga po gino rupe o kone wok dogi ngol piny gi nyuha moro anda pe o gwang nge chupo piny ikwe nge chupo piny gwok nge chupo piny to kone wun ka chupo no gin to neno nyungo nyuha ton na hete lum to no koro ti kuno kome nyuha ke ken to kone koro yin woke da beri chokare kan wano neno lego ko o kone ngato kwala nyuha chien miro magna haye ko e koro ter ko to ko nen ko komi non koro komi nyoa ken jote me de lego to gatto na ha digi koro ma nyalo kare na tidi kanena di komi nyoka gin chate wo po yore ame kai le moro woro nyomo nya koro no rekode ko ti wo po yorge ko ni en kelo turi tinen mo kelo turi donc family background piretek tinen no ni kanono joy yo biro chok mon jok tie timo ka recho tie rekodo tie rach kanono ubero lar lobo ubero gena gwokere ye dan ko ni manno wan rehi chao keno ko bini jono wan po nyomere kedgi kano yini no gere hey tie ber beauty tie ber character tie ber dignity tie ber education level tie ber to ko ni jono po nyomere kedgi lana kay ni medo penyo to ko ni pe jono bero wat tie Pita mi rieni ye pienang aparo record me pacho nacha. Lana biru beda kwat biru
Koni bini kalo nyahawa no bonus. Nyacha kwano dangere chila ber. Ti kalo pahe manyu to pahe tungi. Muze ba ta kwanya tong. Dari ama nyacha kada tong. Pahe tung cha ba pahe no po ba pa cha ba. Aha. Tina no kong. Dong man no pira tek to twal family background. Aya. Iyonga F wana wori G nyoga ga ubedo God fearing. Dana me nuongo kare nuodo jamo kano tia ber. Ruame luoro mere komo ba tieni ngo. Yeno koni luoro ba eno beda chake merieko. Ka yindo eneno jamino duchi tia ber. Tenungo dana no watere gino ba dong pe nang miro lego. Nyuru ni endo gino ba chele. Rombedo dong atiet. Rombedo dong ajok. Ay yindo ko iti chwara ne. Yini dako. Imalete no. Iloni. Yuba pa pat meg wiri wara chucho mete bedi chwari. Ato dia. Mono tia pe ja mo bero presaya. Ko kete ngato ni do. Pera enang yu yom pe lego chon. Poro me ane nu ngata lego. Pire tek chocha chilo kobo. Ni luoro ba eno beda chake meria. Pacha dungo ba pe ye. Yindo pe lego. Chwari dado pe lego. Ingwalo na nyime tira ni yoko. Nyurni. Pacha uno jwa luoro. Ni. Pacha no pe unyome ye. Jono pe ngeo ba. Kare de nywale tinu ni chilingo. Nyurni atema megino kena po bero waro ba. Roma donye pacha no. Waro jok roma bero donga tie. Tinan. Pin yu tia rio ken. Kwanye mo ba nyoma jatan. Waro jok roma bero tie. Ka gino rodong tie. Yo amora papat. Ame miro lego. Kokit ko ngengatara me lego. Ame dong mako ching nyari. Yinde te kwero process dushu. Me wiri waro choj miro. Pinin pe lego. Tepe yo nyaka no chako poyo kwa tata. Awuno chako poyo kwa tata. Tenungu lewi ni. Kame tunga jono pelego. Nyaka neno gine kiti nini. Nyala pelego. Kare endo teta me wopi yo ba. Nuo igingo kwa iboto nyala. Kope wori kanisa pamito. Kope wori mos pamito. Kope wori ngo pamito. Kope wori eklizia pamito. Mi apenyo kitu DL. Ti jo kana dangere. Gen pa lego gini daw ngeo gini pe war gini ba. Era tawa ni jo war ba ni. Rombero gini. Rombero jo abesho. Rombero mona besho. Kodi jo no yin advising gini miru nuong jo ame war ba. Pire tek menungi pone ni. Pien choche chil giro moka wani. Dano romo loka wotere. Kado loko lo yen yele me loki dugu ini yo mere ni. Te ruenya. Tien kuma ngome miyo yini cha hot. Pire telo tol. Tinan. Inung mera ber. Amedang waro ba. Unite tiyu kiri tij me loko joke ni. Tinan. Man gina chela pire tek. Kayina pe war ba ina we yanyi tukun. Tinan. Ena pe waro ba ni pe beru kiri chunya ngole kop. Neno. Pien kokit kongi. Chocha chilo kob ni. Dahani beru dul komi. Mare. Peter dahani kolo. Tino da Peter gul kolo. Eno manu pe nuka beri kwa mere. Namu goyi kare lek. Namu timi kare ngo. Aya. Yini ti kare kani miri morme uti yu tisi yot wara chwech. Ba utoli nu montia wore gil. Gair nuti Mothers Union. Kiri dul lukene me atoro. Kanisha papat nyewu wara chwecha papat. Ente genyu ko. Petie pamino neno miyuno. Ero kunini ya ipashu. Ame guri mere di uchungi kom wara chwech. Tinan mo. Dong family background pire teka nena kobo kere God fiare. Luori kom ba pire. Kamia por. Ti dini ukene. Ugere ti ye. Utole ti ye. Ubarja tina tino. Ero teka barja tini. Kale lego gum. Chwari miro betie. Indo chaka kakwene. Pien ka pepe dong utimo. Karo kan ring mono kan beru pire. Tichu tero te. Kome lit. Te wot kere mungu mere nyongo. Magi duchu go pape okobi nyimo banga. Tinan. Inde te beru kai piru amana. Ero kun chwari ti trading center kana ti amat. Dong memi chunyi pie ko maber. Ame kon kai dugo de jole lego na jole kari tuo moro ti no go kara chel. Nan. Akari buri lego uno. Kari chimi lego uno. Ka inde ngeo ni war ba. Pere mi pe hamo di de te do nyome ke ngata pe war ba. Pian pe niangi. No. Why do you have to suffer honorably in your marriage? Anpe bad. Manu guy
New G good fearing. After G, upia the high nukuta okane. Word H. H chungpi honesty. Ka community honest. Muin ichungi ya teni kay balo ginda yeni balo. Come here por. An ikori mwahanani. Wano liye kona. Wano bera bear. Ekare moro. Ana bina duo kere. Flask me mako chaini. Ina didba. Dangar mamalo. Imire wakacha ngatara dikerepe. Unwati ya bonyere. Anata weko pin tichu no doktia tera kote. Anata weko. Kiti bore. Anda de worko. Jade worko. Eni tute me donyot. At te gete kate tidi nyim dogala. Te rate flas ya te tao. Nanamu. Eri pasho wa. Jotia po lo tikere worry. Ire rio. Tikere worry. Icha hana duogo te kona duonga. Pui mate. Iting roma malo. Ikin mono kene duchu. Wela flask akwanya levuki wea. Ere mita kwa kisha bori. Pea mita rene DL neba ubino kan. Pea mita rene gweno na tia moyo nywale utimo bal. Pea mita rene atino rekan. Wari amobero me tutu bori kere tutu bora. Moro chino cher. Ani koma cha donyo. Ragete gino to kwa duong. Kada no peti honest ko ni gina kwero kan mir beri tino ni ko ata pudi tino unyote kon ko ni gweno no nentia moyo nywale no dipu gino rero diela neba pin diega neba ando ti lebe neba piene na jo nyange no eto lao lu ni anyak wal Kombe nuong kano daha me peti honest ni nuong do pupu do tino do. Ndina no dong kwa mia pore karai puro blockchain ala Uganda kan pen ekarame president me karane e yuer ka kota Museveni bini lodge to lako chente chilling mia beach unu berena pore chaliech lonora me omer maro mero total omar chene de dong te kete cha bon mere cha do dong gino mat kone kara beri burui gi mogo dong putia me de buri diko na hana cha de kanu chegete choko bonga me abiate nungo chene chako lore penyo chege ni nyoy nuo chene moro woro don e chao kan pen kon poti wi dani wi iri wori maro mata wori duga de lilila arpa nu ginor kan kara kwanya chene cha o kero pin te nyon noko ndia me de biye bon nungo loja burwe ti apoyo lore bino roto cha mero nuo pe chere komda pin wo chene bane itute me chor da ha cha de tingo te nungo chene pin abab te ya dong e kacha. Yeah, the woman was not honest. Dameti honest, ichuameti honest. Kuni anomia gal. Ya kana te word kan gina romano tenere. Omia gal. Ana chale cho una woro kan ya kanisa da kuja ya kati chale word kiti nena ti wane ngadi. Bet kobu goba. Dial gino pera tek to twa. Don't kaya ni nuo factors so can any do chutia bad. Eto dano peti honest. Podia wang. Nena ti kucha. An pe wur kucha. Pe bala gini. An pe anino. Wi ngogi. Kundang nuo timu ginunu. Tebero kobo goba. An kom do woro. Oto hangala bala ko yo. Jama terrado te bala ko. Anene worni. Tuan gwena yote kani eneni ukwa kwala ko. Ena worni gina me otiye ewi worwane cheno ngola por ko yo kun chene ena wiro teti gino kene no peber o chara na chola ka la kario miaka tutumia mia dek ere kun tia gamo tutumia mia bi ane na tieni ulie kona ngeo pin number na ngeo account number ngeo ginri chima duchu ngeo chara meo chola kede peti ginora en pengeo. I am honest to her and she's honest to me. De karamari onworo koni kuo igoba jok kere chot beda pe ngato nuo wotere ye
gina gika kanun dangan naka lwa kara wano pero ni an minore pudo bola na pudo bola Atu kori ginu dang danyo kay komutino ba. danyi komitino na Pian daha me peti honest nye cha me peti honest. Ena ponyo tino da me konye ko bugo ba. Bora wote. Don't any no honesty be protected. Young H or I very interest. Miri. Get a person who is interested in being your spouse. Come sunshine or rain, whether through hook or crook. Interest to be miri. Nung dana tikiri miri meberu kedi. Now, pe mana ma beru kedi pi chene ni. Aberu kedi pi na miti konye ka ichule ngator merekwan. Aberu kedi pen tiu mo hoko yore mara. Aberu kedi pi miri coba ka miri mere me kaburu. Aku apara kani riam chane kome. Mono destiny elpa. Yinber ka destiny elpa. Dako coba miri mere cha. Tiana ye. Dong ngoha nyuru ni dana to interested beru kedi man miro kare kong iteme yore mago is subjecting any condition kong iberu dang irorta mere ni with or without dana wrong beru no with or without dana wrong beru kiti nam kom ye dong interest pere attack to trial no dong Danat interested beru keri pedo beru interested beru chuar ngato kan nyu beru chiang ngato kan kum yinne ken pedo ngato ro nah ame kari penye ni man tamo di ana mo hotama me beru keri amo hotama me beru keri kare tema moro do beo chiano beo tuo beo kan mana duonga man chiega nana mo interest dong mago pe ko wadu ti jo bolo je dog begin teaching lo kone dano mare ka gini teaching enami nena kone memmo kone dano interested bedo keri kone cha moro ineno ka tema be kwa mere ka ini tema nyi kone ginu pe bedo ningo nya giwano gi ko adak bedo kera chan ngongoge ko kore moro ni pat neno era no tia ber beauty tia ber character tia ber dignity tia ber educational level gitu family background gitu nu tia ber neno mano ber kana sala per ai yonge ai wori je no nyoja je chumpe jole mono ka ko ni yo jole ba no wa da neno mi ti bonya wek amekum kai nuo ichonyo dahati jole naf kari gini kete ching dano pe no kuche beru kedi kai doctore tenungo dahati with a jolly face choti with a jolly face te jolly you feel at home ba mera ka dog pasho te kong bonya nok le morte no che dunu aya we morte kan ma ku khadunu atene no kire tiru pente mara ngogi ya beru yom eto mana me kanyo nen jotia bera nena welo tuna man tena mude la harako yokoni ka chiga ngare ka chwar ngare ka nu ture ka itun ko man kari nu nena bera umera ento kada na ti jole kari gini kete ching welo pe bera te chekolog ni chio ngare ye yom chwar ngare ye yom mio kari pe mio chamo kari pe omaro wora gonya ni jala ba kone ba ina no tini no da pore dugo do por ngonen ko beri korge ni pe bera gonya gulu put pero to ngoge kan da kono ye yom jola jong yo jo get a jolly person ere we komana me kaone ni turni mete je jonga kane ne loke pieno ko ya moyo nyobo apa chubo chuwango jinyira timera ngiru yero bueno temo no kanu wel pa yo te gwayo te no do unyo donyo at pete mi do te wiki oho kana nuteruru bai so get a jolly person yonge je wori ke chumpi kin mono ka ko ni yo kin no kwere nuong dana kwere na mi jodo kai ni no da ha kwere ro mi kare chele tutu mi bi yonge dwera ryo da tutu mi be miruye yonge dwera bichel million dong tutu no ko pajo dia charte nya ento kai no ngata pe kwere
kadi ket ngoi chie bia chara tora ka gino rutimere peda ng'eyo tieko na hakop kwa miyo por lono nunu da hape kwere ka balla rutia titiri kit da cha do nyao yie dielere uwor toro moga dano kina dari yoga ken dan jadi koni ba kanen ku kiri wah diel toro moga nakan ka ini ngene piro diel yorina ko pir ana ko ni pepir Mono dahwan. Kutama ko diel to lunga lo Kele chwar kop. Wono mogo te ngolo diega bi miro de ama ngweni bini medico man me bere bichinde dong no ka dana kwiri ko ne ba anana tiene ngeo gin la yot pe pot po mi le tu wa wana na dia utu e yuko Episode mena Mario chahe letter F tegi letter K. Beda therapy episode mena madek ama chahre letter L tewo gig letter Z. Thank you for watching Lango News Channel. Please subscribe for more updates.